in pempi no me de Akuapem compare kwa unim ne ntia efise kwa fo brandi omkru no o ka den kra yampa won brandi omkru no ntia na unyanka kwa ho obi comment on video bi asese kwa hwe ni ho fa me ho na so ma brandi om ho pese kwa hwade the way my branding into na unya vim bi se opesa okwohwe no okoye na ye bia we disappointed dia me that one is your own case so what you say you ye ba Akuapem a your place is bit Bri Gardens we say the whole Ghana Akuapem na ebedu akoko mampon we say Akuapem akugwa no konfano chifi nti na sa three places we na beka ho asem mo man for Bri Gardens first who do a Bri Gardens a dan me ni obi ko ye hye one ma we say na Bri Gardens no any same thing that we post a Bri Gardens go shoot content we or post or TikTok obi catch me say Bri Gardens no why rusty obi DM me catch me say me video na me case one maintain a Bri Gardens no and it's true okwa Bri Gardens a bench a why won nyina bubu in bia pay the biare di me dey say so what you say be like maintenance no you know should that day plenty okwa Lego Botanical Gardens last year me call ho bro okwa ho no activities indoors won ne ma ne wo ho so what you say one canopy walk indua na oye yo na ode ho ma chechere ukwa bri indua bebre wo ho games wo ho nsubi wo ho nyema na doso enti ukwa ho no ma like yeah abi say what na me kana say ba wo ba ye de na e boring so what you say da no sa me ko ho no nkofu bi gina ho mpanifu o em say is their first time on ba ho no we say na Bri Gardens na o kan na eni that moment npo na ma feel bad me so what you say enti Akuapem mpanifu man bibi mfa ho Niama na wo Bri Gardens and no one ho. Na nsia na gofo bi di bike aba ho na mo rent ho na ultimi call. But bro, that's not enough. So what I say, Bri Gardens is boring, maintenance na poor. Nkunwa na wo ni nyina bubu. Me ko ho ene o chena enye wa kono process anko ho because bibi eni ho. Ultimi na garden ni ma san besi wachi. Unhwe ndua pe na unhu. Ndua no misua din no o chena me ko ho me mfa din na ye hwe bi o. Me pe bibi fufro mo man fa active December ho ye maintain ho benches na ye bibi na ye akono na obi ko ho no so yi ma ba bi me stra so what you say o ko ho so wo gate fee so what you say nti ye stra mo ye bibi fa Bri Gardens no ho nti mo de man hwe me ko ho no ko twa videos nti man hwe se ne hote Busa fo se mama nutu abi se mahu bi isi so ngo hungo yenko okonfa no chi akugwa Akuapem oba Ghana ebi se okonfa no chi fig voter ebi se ofi Nzema ebi se ofi akugwa Akuapem mede na binim se ofiri akugwa Akuapem so what you say na so ene ukosa kronu ma eden ahyenso de na odi behu se aha na okonfa no chi fi akugwa esen ekreso esen me pani chow so what you kronu nothing shows though you on feel honum around last 3 years last 4 years na onim bibia honum a e bia utwam abon say aha na kofa no chifi na ne banana na ebo ho bana em say na banana na 3x4 said 3x5 na apprentice abon fi nanim bro that's not enough and ka bo hye okugwa no entrance of the town na say kronu atifi no and I say obehye kronu no na ka ye statue bi so what you say obi kra ba excursion and I say obi ba to ho no obi tebe ko gina watch pictures na ade ne trend na ye ton ye ho amamanfo ene e kan si Akuapem for ye kachi too much udu okuga nothing shows aha no kofa no chifi okay obobi wo ho no ma oyeye saabo no o ma painting white do abi so okay okay anka metima yi bibi kura won ho a o hwa ho say chale this the thing say aha no ofi ne ma na oyeye na bi ni mesem samati ase na kumase a okoye no omo ni statue kura wo ho no na aha no mo ofi so e de na ewo so what you say I was say bibia obi nimpo obi twam kakapo na ni boss mo so okay aha no fi
bibi sample next time wetin ba kuro nim abeto kuro nim okwa na okotwa picture bi wo ho so what you say okwa de kwa kire odugodi adanse o post online say ebe fa ba bia na so na ye claim say ofia o but then e kire say aha na nipa ni fi then e kire aje bia wa company fo no wona ya ma wa ba kwasa ni panyin nsem da bi ye bibi ye landmark bi ye bibi na hu say you aha na nipa ni fi ke pa cho tene ka pa cho ke tame ka en ka say no wa kresen en ne bedete ne bo amomo me pene chew yenko mampon wo se the whole Ghana tete kwashi ko fa kokoo ne baaye no mampon na obedua ye ti kokoo no e sha ase fifi wo mampon ansa na ko Ghana mia nso ene wo hye mampon kuro no ma e den na kire se aha e na kokoo no sha ase aha na kokoo no sha ase fifi ye minim se wo da your friends gardens and as farms no wo ho ba meka kronum farms ne wachire kakra ba meka kronum ankasa ka wo hye kronum na ya ye bibi ase kokoo ne ma bi wo kronum na sabat ne amka mate ase obi hye kronum so yiw okay ya ha na kokoo sha ase fifi ye na ya ye bibi wo kronum na abi dey understand me but I say nothing there o won buru kurata hwe beti kurate baby a farms ne wono oho na ma yesam signboard kitisi bi wo honom era wote ko farms ni na ukoko ni baby ma paint tete kwashi wo ho na kronim fa baby nso bibi sa wo honom enough it's just nah you bet me a some big place bi anasa entrance of the town na sculpture bi wo kokoko sculpture bi tete kwashi ne ma bi na wo kronim na se wati ase manye akuapem manye akono se mati ase ipanyifo ye ka chi o se na me kan so de kwawu abrand kwawu asante for abrand asante se mati ase manye bibi yenye bibi akuapem yenka mbom na yenye bibi na yenye fe ye de kura nka ye ben krom kakra ye ben kranfo yi ye san ben kumasi manye bibi ya kachi too much ukọ mampon anu no see anything for mampon we on beka sa hanum na koko e sha ase fifie farms ni mpo ukọ aden na wo entrance of the farm we stick an ebo no class stick ni na pa afedi etokwa beteta inde mi na bo like I don't know even kwa badu krom Akuapem po a okonfa no chi odin say ne hanumo say ni 19 eye oware ni bu osuri bi ayefa ne nchonki eni nyina wo honom impanifo fan ye hwe ye obo bi wadu krom a won su bi mumru afisa su no wo say na kan no wo fa sa abunum ko apred Akuapem sa de ne wo ho won fan ye hwe sa bi nkom ne bu so pani bra ye interview a founder just imagine sa abo no wo ho na ko motimi ejibo no makosi apred no chale imagine ko for di mbaba kuro no wona mobotan mu kokoro foforo so eni nesin de mo ne pe ne like na say ana say ene bo me e ma ne bo bo na ni iya na be ya mana ye yo kumasa ye kumasa no kumasa fo na aye ko waye ko no ko fo na aye impanifo no sha ase no e na kurumba no so su mu e na ye he ya fa ba bia ya de etete ya ti panifo be sama yin bom na ye baako de ma Akuapem entumpon ye bo Akuapem din a ye wo se jiw so what you say bibia na ebeka se etwen aban sa aban me an fofo no na kuro no ye mode mo no man ne ye mode ansa na aban ne ba do aban no upper hand ba mo na kuro no ye mode ba so what you say ti ebe ya kan fofo no ye nyina ye bom ye nsiesie Akuapem bi ye video bi to TikTok na me say anka asane a ye ya fashion yi ye ntimi endi mbom no anka kuro bia ye ne diwa se afashion no ye start September na ende be December January nim anka ye wia na Akuapem kuro ni nara ka bom ebi Akuapem sei Akuapem sa na firi ya sa fashion no ye betimi ya sa fashion na akwa ese ne kwawufu ye Easter no edu won ma ye okay ye Akuapem bibi sei ye bepe din bia to so name tag bi na ye bia chi na asele ye ho that parachute was a para ride na kwawufu ye na ye betimi ya ye bi wa ha wujina peduase a wutimi hu Accra ye betimi akọ space wa Accra ho parachute no ye ba kwa Accra from Akuapem to Accra Charlie easy mo could do something anyway situ even kwa ujina lata dodo wa ana ujina dodo won se lata o me pon no so ye betimi use parachute that no go fit do something for here ye betimi aye bi nti okrefo penifo akanfo amoha okrefo guanfo achemfo akomufo man kambom na ema Akuapem ye kra behwe na ye kachi o mo man ye bibi ye bibi ya ne botoko ne no fiansi pepe ne chow
na me kan yi manu afo mo panyi bi a mesere mo fa nche me maje bibi wo ma betimi di aka ho e bi kire wa adwen so a betimi atype comment section wo me na ne pɛ ngben